Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Jenny iti syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adda na talgad a trabaho ni Gilbert ije Japan. Maipapaay na amin akayat ko ken kasapulak. Ngem gapo iti kaawan na dito'y danak, jak nalapdan anagayat iti sabali, nga iso ti pagbababawyak ita. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Jenny, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nanang, da kayo kumapay lang ti makaamu ka ni Junjun. Adda ngamin napataga pa kita. Agawid ak matladagos. Sige, awan parikot dita anak ko. Awan mo't papanak ita. Aw-awirak laangan ti apo ko. Agyaman ak, nanang. Nakasagaan na kamot gaya mon. Alakit mapangkangarudan Iti kasta makaawid ka adagos. Amangan no agtudo inton malam. O sige nanang, inak nga rudan. Sige anak ko, agan-anat ka. Ani, adda ka di kwartam dita. Naabak nga min 3,000 nga imot ko. Mano ka diti ka sa pulam. Nangabak akmat iti 6,000. Uray 3,000 laang. Mabit lang ha. Atoy ti 3,000, honey. Uray, saan mo nabayadan? Agyamanak. Awan anyaman na. Wala, agsugal takit din. Kalpasan na, mapantamangal daw inton madamdama iti restaurant. Hello, Gilbert? Hello Jenny, sa dino tayan mo? Inawagak ni Nanang, ngam ko nanang awan kay Jibalay. Kwa, lakay. Adaak dito'y ili. Ada ngamin napanan mi. Kadwak ni Leti agayom ko. Kasta ka di? Mumalaman di ta Pilipinas, di ka kumagpakpakarabi ha? Wan, lakay. Di ka matanagan. Agawid ak matlaang. O sige, agananad ka. Awan gayam, agipawita kiti kwarta inton bigat. Dakayan ton kini Junjun ti mapani Jay Ili. Itugot mo man ti anak ta. Gatangam dagiti kayat ng ayayam. Wen ka di. Oh, Wan. Itugot ko ni Junjun iton bigat. Sige nga Rod, agananad kayo ha? I love you. O sige. Bye! Pautangan ka iti 5,000. Ngam, siguraduam ang mabayadam tumatlaang, ha? Wan, di ka di madanagan, friend. Bayadak tumutlaang. Pangusaram ngamin, aya iti kwarta. Si kakit di mo. Anya pa'y ngay, di pagsugal ko. Ay, naabak namin di 10,000 ko idi kalman. Awan apulos nagbati. Kasta ka di? Imbaglaangan tananga bakak iti kalman. Ang ni Henry, iso tinaabak. Awan mo't lang kwarta na ita. Iso anasken nga ituludak iti dagos na. Kasta ka di? Jenny, amangan no maamuan ni katugangan day tingar aramidam. Dumanon ka ni Gilbert. Ay, narigatan. Nalimad ti relasyon mi, Leti. Isungawan makamu iti dayta. No saan la asika. Honey, apay kasta tilangam. Kaslada parikot mo. Ay, parikot ko nga rod. No sa dino ti pangalaak iti ipawit ko kadananang. Adda kano iji ospital ni tatang. Naatake. Mano ka diti ka sa pulam? Kan, apay di ka mangibaga kanyak. Adamot kwarta kita. Kasta ka di. Pautangan nakman nga rod. Uray 10,000 laang.
Bayadag tumutlaang no adda kwarta. Saanan? Si kakit di mat. Jak mat pabayadan ti kwarta nga itid ko kan ka. Tinapatag, maipaay mo mat ti pagragsaka. Hello, Gilbert? Hello, Jenny. Nasayat mo ta sinong bata mong tiyawag ko. Pasensyakan ha. Nalobat nga min ti cellphone ko itay. Jenny, apay pasit mo tan tinabati a kwarta di bangko. Ah? Sa dino ti pangipipanam. Ada ka di baro abang account mo? Ha? Naku na ni nanang akanayon ka kano arumwar. Marabyan ka pa nga gawid. Sana pud na dayta, Gilbert. Nakasaritak ti anak ta. Uray ni Junjun. Naku na akanayon ngawang kay Jebalay. Sa dino ti papapanam. Abay nga minalaskan nga amuam. No sa dino ti papanak. Jenny, amumat siguro no kasano ti riga ti trabaho dito eh. No maminsan, sa anak pa yan namangan. Tapno dalang maipawit ko kada kayo. Ngamwalwal dasam lang ti kwartang ipawpawit ko. No isingir mo dagiti kwarta nga ipawpawit mo. Di uray di ka nagpawpawit. Apay akasta ka matan, Jenny. Gapo ka di iti dayjay a Henry. Anya? Isumat lagayam akanayon ka nga awan dito'y balay. Gaputa kanayon mo akasin narak dayjay alalakay. Nanang, Pinanunot mo ka din ni Gilbert ngagpakpakarigat ijay Japan para kada kayo a pamilya na. Ngamsi ka, malaksid iti kinasugador mo na aramid mo pa iti nakirelasyon iti sabali a lalakay. Amo konti amin, Jenny. Dagiti kwarta nga impawpaw it ni Gilbert. Jak amo nga isutin sog-sugal mo. Agasam, tasi kapayan ti agbaybayan iti abang da dya lalaki. Kabayatan amarigrigatan ti asawam ijay Japan. nanang, pakawanin na ko ma. Urayam nga agawid ti anak ko. Ni Gilbert ti pagkidawam iti pamakawan. Uray saan kan nga agawi, Jenny. Dito'y kan dagos ko amaturog. Sa maysa, napigsa ti tudo. Ang mga nor-urayan nak ti anak ko. Kan, ang mga nagipulong ni nanang iti asawak. Saan? Di ka di madanagan. Dua alawas adita nagsarak. Kailiw ka una yan. Mabiit lang ah. Ang mga nutilandli di dayta. Ha? Si kakaditi agnagan iti Henry. Uwan, apay ka di. Si kagayam. Anya ka diti mapaspasamak. Gilbert! Dinanugnak matlatan. Dahil ito'y matikparagan ka. Gusto ko man! Pangasiyo! Gilbert! Apay adi mo impakpakam mo nga dakan! Awanan ka itibain, Jenny. Sige! Agdan na kayon. Kat sapay la kuma. Tapakaragsakam ti panang lipot mo kanyak! Gilbert! Apay adi mo impakam mo nga agawid ka. Dinakmanlay nawagan. Iti kasta, sinabat ka kuma. Saan na nanaskan pa'y nga ipakaamukan ka ti amin? Gaputa makumikum kamutla iti dayja alalaki. Agasan? Insukat naklagayam iti tao nga awan trabaho na? Pakawanin na kuma. Apay, iti daytang inaramid mo. Nalakalang ti mamakawan, ha? Napanak ijay Japan, tapno sumaya at ti masakbayan tayo. Ngam anya ti naramid mo, ha? Insugsugal mo dagiti impaw-paw it ko akwarta. Di mo pa yan maasikaso ti anak ta. Pag-aasim. Di na ko mapapanawan dito balahay. Awan mo kapapanay. Awan papanam kunam?
Nagwaya jay boarding house ni Henry. Nawayakan, Jenny. Makaammo kayon itibiyagyo. Aging gakadi ita. Katawan panggap mo nga agsapol iti trabahom, Henry? Apay ngamin apilitin na, kadyak nga rod kayat. Henry, may satawanan manipod nagdanata. Hanggang aging gaita. Awan trabahom. Nanang, mabisina kon. Sa anak pa'y anang nangan manipod iti agsapa. Pangaldawan, ngam awan pa'y naluto amakan. Anak ko. Oh, inkailutwan deta anak mo anarte. Kunamlan asino abak nang. Agsapol pay laang itinaimas amasida. Awan karbangam amang ibaga iti kasta iti anak ko. Ta amin akwarta nga itid ni Gilbert. Sikat ang numnumar. Nanang, isublinak langan ijay ayan ni tatang. Ijayak langan ayan ni lola. Saan abali, taada kadwak ijay. Saan, anak ko? Saan? Friend, pangaasim. Pautangan na kuma, ura italaang. Ay na, friend. Pangalaak nga, iti ipautang ko kan ka. Saan kami pa'y ngamin na nakabaybayan iti abang mi? Talo abulanan. Amang ano pa panawan na kami, Jay. Apay nga ni Henry. Awan ka di trabaho na, aging gaita? Awan nga, Rod. Jack mo't mapilit nga agsapol iti panggadan na. No pilitak, kabilanak pa yan. Hay, unay mo't day takadandan namon. Alan, friend. Awan sa bali nga amok apagutangak. Si kalaang. Pasensya kan at talaga, Jenny. Awan maipautang ko kan ka. Apay nga agsangsangit ka, anak ko. Nanang, inala ngamin ni Uncle Henry J. Kwartak. Pinilit na nga inala. Anya? Mapan ka naman ang nagsugal, nanang. Nanang, kaya't kunti agsubli jay ayan ni tatang. Diyak kaya't dito yan. Sa anak pa'y makapangan iti husto. Kanayo nakamabisin. Pasensya ka, anak ko, ha? Sige. Inton maalak titangdan ko ang naglaba iti kaaroba. Itulod ka, ijaayan dalolam. O nanang, kailiw ko ni tatang. No kunak nga ikanak iti kwartak. Ikanak! Apay ko mga ikan ka. Ikan ka? Tapno pagsugal mo lang? Mga ano nalip. Patam nga ijay sugalan tinagamamuan ta, Jenny. Ikanak iti kwarta. No di mo kaya't akabilin ka. Manulaang matitangdan ko ang makilablabada. Kan may saan ta pa yan nakabaybayad iti abang? Awan pa yan ti abasto tayo. Awan bibiyang ko. Nga uray matay kayo iti bisin. Apay, pamilya kayo kadi. Anya? No saan kan ang makaanos? Nawayakan apumanaw. Apay ti kunam. Inayat ka. Saan? Sino ka? Siyak ni Glenda. Ti girlfriend ni Gilbert. Sino ka? Mabalin ka di akasaritak ni Gilbert? Apay nga da kayo dito eh. Tatang, pangasiyo kumatalaan na ko. Diyak kaya't ijay ayan da nanang. Kan Uncle Henry. Anya. Gilbert, imayak
Gaputa kayat ko nga isubli ni Junjun. Ngamin, amok amay payam itinasaya at apanagbiag kan masakbayan. Sana kas kanyak. Tatang, sa anak unay amang mga nijay ayan dananang. Iswa dito yakun. Apay, Jenny. Isugsugal mo ka diti kwarta nga itid ko para kini Junjun. Saan? Pakawanan na ko maiti amin anak kurangakan ka. Agbababawi ak. Ibatik ni Junjun kada kayo. Tamo ka diyo baybayan. Umadayo ak. Kat mang sapulak iti panggadak. Kat sapay la ko ma. Tadi yun to ipaidam kanyak ti anak ta. Sige. Ulit, Gilbert. Pakawanan na ko ma. Agbababawi ak iti amin nga inararamid ko, Mr. Lonely. Kat uray pa'y napakawanak ti asawak, ngam adamatan sa bali nga ay ayatin na. Pinanawak nga rod ni Henry, kat nangasawa iti sa bali. Adamatan trabaho, kat ti anak ko laangan ti subsuportarak. Kat ti pagyamanak, saan nga ipaidam kanyak ni Gilbert ti anak mi. Daytoy man ti kapadasak, tuy pagayam mo, Jenny. Jenny pagayam ko, agyaman ak iti daytoy apakasaritam. Sinayang mo ti pamateg, kan panagayat ti asawam kan ka. Nakaamiris kan, ngem saan nakamata na kayat ti asawam. Ala, anya ngay nga rod, di mo mabalin nga ipilit ti bagim no di nakan kayat. Kat ita, ipamaysam nga rod ti agtrabaho, kat aggagat ka. Kat ti anak mo kuma ti agbalin nga inspirasyon mo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Jenny iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Sound effects, Joffer Basit. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.